Banta Khusnam 8,000 arpusan ke company Huladek Recycling Private Limited Kolkata kala itu ya ka wei na kitna trekam juga sorkar Meghalaya halor ki kam krau bakla le banyada ya ka mariang mat kani katnat kade ka Meghalaya State Pollution Control Board Mspcb da ka ba ai buram ya kani katnat da ka Khusnam ka bala tip kum ka Green Advocate Award 8,000 arpusan ya kani ka Khusnam la ai haka Jinglah kabla long hadhona dhahanyo auditorium haka nong ba Kolkata jong Khubor West Bengal haka pratarik leber 8,000 arpusan ya kani ka Khusnam na kalyang ka MSPCB lalit shimti de member secretary u Dr. George H. Chermang rengkat u environmental engineer u ba James F. Lamurong bat ki wei ki officer ka company Huladek Recycling Private Limited Kolkata kabala ya kan ka Khusnam kade ka company ka batre borba bante lakam ya ka Bret Pathar ya ki Tiar electronic ki ba amlong ban pendon kamshu bat kan ka Khusnam sha ka Meghalaya State Pollution Control Board kade halor kane ka benta kabala la hikaya ki nong shong ka jela ban Bret Pathar ya ki Tiar electronic ki bala Sniew balada Bret Pathar kala ban wanra ya ka Jinglah ya ka Mariang